Bwana Yesu asifiwe sana. Leo natamani tukaangalie neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 55 mstari ule wa 8. Anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Siku ya leo nilikuwa nafikiria sana ili neno linavyosema mawazo yangu si mawazo yenu. Ni namna gani Mungu anatamani kutuonyesha jinsi ambavyo anavyotuwazia sio kama wanadamu wengine wanavyotuwazia, wala njia zake za kutufanikisha sisi si kama njia zetu. Alafu mstari ule wa 12 anasema, maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Neno hili linatujulisha kwamba wakati mwingine unaweza ukawa umeona kwamba hauna furaha wala hauna amani katika maisha yako, lakini jinsi ambavyo Mungu anavyokuwazia mbeleni, amekuwekea kwamba utatoka kwa furaha na utatoka kwa amani. Nini ninachotaka kukuambia? Nataka kukuambia kwamba jinsi Mungu anavyowaza juu yako si kama wewe unavyowaza. Jinsi Mungu anavyofikiria juu yako si kama ndugu zako wanavyofikiria, si kama waajiri wako wanavyofikiria, bali mawazo ya Mungu ni ya pekee sana. Endelea kumtumaini Mungu, usikate tamaa. Yesu anakupenda.